tuane pragat kerohanian, pergaulane aneh kedewan-dewan, dedarane umbi teken don-donan, aneh paling keren hobine kerauhan. Ulian benguping nanging ortane lebihan, entah sebeng cara betain kesuargan, koleksi foto betarelan rerajahan, modal pongah pangman pengakuan, melacak kebatinan, pelih agulikan, yen sing stres pasti buduh-buduhan. Sira uyang-uyangan sing ngidang maya bulanan, orang ngetiang kesisipan di kawitan. Warung sepi pelanggan, omsete medik-medikan, warung ekone pasti misi tetaneman. Ulian telat makan, asa melambung tiang menekam, ia ngorahang ulian ama beregan. Ulian benuping nanging ortane lebihan, entah sebeng cara betain kesuargan, koleksi foto betarelan rerajahan, modal pongah pangman pengakuan, melacak kebatinan, pelih agulikan, yen sing stres pasti buduh-buduhan. Sira uyang-uyangan sing ngidang maya bulanan, orang ngetiang kesisipan di kawitan. Warung sepi pelanggan, omsete medik-medikan, warung ekone pasti misi tetaneman. Ulian telat makan, asa melambung tiang menekang, ia ngorahang ulian ama beregan. Logan percaya jak balian di keto-keto dak balian metanjun tuh. Sira uyang-uyangan sing ngidang maya bulanan, orang ngetiang kesisipan di kawitan. Warung sepi pelanggan, omsete medik-medikan, warung ekone pasti misi tetaneman. Ulian telat makan, asa melambung tiang menekam, ia ngorahang ulian ama beregan. Wah, kalau nggak artis ada lemah nih apa? Woi, oh ada gitar nih.
Kalau nggak bisa kita ada lu mak lu nih. Pak Presiden sampun meswang himbauan social distancing harus kone lakukan. Kering merana corona mesliweran, moyong gen cuma putus rantai penyebaran. Jani dilema kesehatan lan bulanan, moyong gen cuma beken kesengi dan makan. Nanging yen pesu corona dadi ancaman, ne paling takutin bulanan tetep mejalan. Biastun uya corona, nanging bulanan tetep mejalan. Kaleng keidang lakar maya cicilan, lakar makan gen kuangan. Boya tiang memangklang, nanging mula ulian keadaan. Aneh patuh mekejang makin rasa yang aget yang nungidang makan. Ampura yang makin luput gen kewajiban. Ampura yang besengidang meulehan. Yen pak luko pangtiang ngaur kewajiban. Tiang nyerah ya tempat kita jaminan. Biastun uya corona, nanging bulanan tetep mejalan. Kaleng kenyidang lakar maya cicilan, lakar makan gen kuangan. Boya tiang memangklang, nanging mula ulian keadaan. Aneh patuh mekejang mangkin rasa yang aget yang nungidang makan. Ampura yang makin luput gen kewajiban. Ampura yang besengidang meulehan. Yen pak luko pangtiang ngaur kewajiban. Tiang nyerah ya tempat kita jaminan. Oke, kita lagi utang. Ondeng di tengah ya, boleh ini caranya. Namanya tadi. Belum hati dia. Ah, bakal utang ini. Belum hati bisa bayar utang nih kengken nih. Belum hati sih bukan Pak Bintu nih kengken sih bayar utang Pak. Bayar utangnya malu. Kalu. Maya utang lah bang kengnya kengken caranya bayar utang malu bayar. Ampura saja Pak, yang berusaha yang becek dije mulahan sing sami dang Pak. Ampura saja malu. Bahaya nang Pak. Buang Pak, buang. Mengken utang Pak. Buang Pak. Kayak ini bayar, kayak ini. Saya engken Pak. Engken niki diputihkan niki. Mani Kayak ini urusan. Depan kayak utangnya supaya bayar. Jalan mani. Kayak ini urusan Bang.
sebangga dikena hejani mesaing ngalahang natruna-truna IPC mekade bagus IPC mekade ganteng itulah tiban tugas iloh juang beli kadi mesanding jak cucu yang nega di pelaminan konde kudang tiban jani mejalan rumah tangga mulai tusing harmonis yen subuh kekene sing idang ngurupen pipis direlo nuntut kebutuhan biologis bayon beli ne bengangsur angkiane muis marah tiang mesesalan ulian nuwutin demen akeprutan Sina ya diwangan mekejang anak ngantosan yang superaya nanging kurenan tiange nyeger-nyegerang nirembeyen tiang mati dadi arwah gentayangan sing sanggup nepukin kurenane tempuang timpal konde kudang tiban jani mejalan rumah tangga mulai tusing harmonis yen subuh kekene sing idang ngurupen pipis direlo nuntut kebutuhan biologis bayon beli ne bengangsur angkiane muis marah tiang mesesalan ulian nuwutin demen akeprutan Sina ya diwangan mekejang anak ngantosan yang superaya nanging kurenan tiange nyeger-nyegerang nirembeyen tiang mati dadi arwah gentayangan sing sanggup nepukin kurenane tempuang timpal Oke nah, ada dalam bangsat Kim.
Udang tusing si malu ngoraheng seton den beli ngelemeseng. Adik keluarga bangsawan lakar kejodohan, iraga kelseng mecang kepan. Nawang lakar ke kene berjalan terus kane yang dadi beli milih adenan beli mati yang mepisah ngajak adik. Yang kasta iraga dan itu sing jodoh, peraman adi sing rela adi nyerah. Gaston lega sing naga tresnane jani tandem, apang tu sing adi antakan tuting subah kena ramah. Dibeli milih adenan beli mati yang mepisah ngajak adik. Kuliah kasta iraga dan itu sing jodoh, peraman adi sing rela adi nyerah. Sing laga tresnane jani tandem, apang tu sing adi antakan tuting subah kena ramah. Ulian kasta iraga jani tu sing jodoh, reraman adi sing rela adi nyerah. Gaston lega sing laga tresnane jani tandem, apang tu sing adi antakan tuting subah kena ramah. Lugrep ide dane sareng sinamyan, boya tiangai kegaduhan. Niki gending wantah angin hiburan,
boya menyudutkan perorangan. Bidan terkenal Orient prestasi, Jani ngalih viral Orient sensasi, foto seksi cara nak promosi, nak nuturang jelek sing peduli. Pindah ngomong jarang alak-alakan, Jani menyemumuk mertiktokan. pindah nak selingkuh makaman kabar, Jani nak selingkuh terang-terangan. mirip Niki ciri zaman edan. Aib kok malah edengan, dosa kok jadi kebanggaan. Bidan terkenal Orient prestasi, Jani ngalih viral Orient sensasi, foto seksi cara nak promosi, nak nuturang jelek sing peduli. Pindah ngomong jarang alak-alakan, Jani menyemumuk mertiktokan. pindah nak selingkuh makaman
Seduak-duak nak loh nekan sekaya, nak muani tetap kepala keluarga. Tanggung jawab ne utama, apa ngelah hajen raga. Diapin bede ne penting ada usaha. Beli muani tanggung jawab ken adi, modal beli tua tresnane sujati. Beli boya cucun bupati, boya panah pegawai negeri. Beli tua dadi kuli dekorasi. Beli kuli lo kain beli sengalo, hujanan belusan panas lima jemu. Liseng kalmelo diapen kain beli toyo, kal jalanin kulian sayang liken ilo. Gaji sistemnya bulanan, tengah bulan subekas bon 5 lunan. Agat ada tambahan lemburan, bulan depan mada liuman orderan. Tanggung jawab ken adi, modal beli tua tresnane sujati. Beli boya cucun bupati, boya panah pegawai negeri. Beli tua dadi kuli dekorasi. Beli kuli lo kain beli sengalo, hujanan belusan panas 5 jemu. Liseng kalmelo diapen kain beli toyo, kal jalanin kulian sayang liken ilo. Beli kuli lo kain beli sengalo, hujanan belusan panas 5 jemu. Liseng kalmelo diapen kain beli toyo, kal jalanin kulian sayang liken ilo. Gaji sistemnya bulanan, tengah bulan subekas bon 5 lunan. Agat ada tambahan lemburan, bulan depan mada liuman orderan.
Nepuk mobil mewah di jalanan, nake ngaden nengelah sing tain kuangan. Makane di restoran hidup sing ada beban, sing tawange kidat nih bemepudutan. Mulian ento dekan timekengan, aget lacur mekejang sube peduman. Yen dadi tagi mekejang dot anake sugih, yen dadi tunas mekejang nolak dadi nak tiwas. Intine jani seger gen tunas, demasik engsap nuna sugih apedik. Yen dadi karyawan penyakit 2 bulenan, uyah jahe jemakang dogo sokang, pasti yelakar ilang. Yen dadi pebisnis penyakit ne kritis-kritis, ngubar dokter ngubar balian, pemicune 2 penyakit bulanan. Negang bedik penyakit ne masih cenik, negang gede penyakit ne sakit gede. Ento dekan timekengan, aget lacur mekejang sube peduman. Yen dadi tagi mekejang dot anake sugih, yen dadi tunas mekejang nolak dadi nak tiwas. Intine jani seger gen tunas, demasik engsap nuna sugih apedik. Yen dadi karyawan penyakit 2 bulenan, uyah jahe jemakang dogo sokang, pasti yelakar ilang. Yen dadi pebisnis penyakit ne kritis-kritis, ngubar dokter ngubar balian, pemicune 2 penyakit bulanan. Negang bedik penyakit ne masih cenik, negang gede penyakit ne sakit gede.
pati semetinakan tatkala nepukin nyame brayane di bale dangin rasa makna-kana apa untuk keni bening salah ganti daloken kamar ilohe sebilang pesu anake mekejane Magesonan beling ojo kamar adi Kacaket rasa nepuken adi meruro kaman buka anak ke budo blingelingin layan adi ingatkan dan tugasnya adi meurep simpati rumu beliken ragan adi Sirapane beli nyangkuten ayon adi neseng tahen nunggu adi duga se maurep nyama brayane maka jangaleng kakal nyirama layon nadi belilan pianake nyaku pangima nyambanga cepang pemargen adine mogi adi pole genane becek katrima ring sisen hidayan pramakawi Magesonan beling ojo kamar adi Kacaket rasa nepuken adi meruro kaman buka anak ke budo blingelingin layon adi ingatkan dan tugasnya adi meurep simpati rumu beliken ragan adi di pesirapane beli nyangkuten ayon adi neseng tahen nunggu adi duga se layon nadi belilan kanake nyaku pangima nyambanga cepang pemargen adine mogi adi pole genane becek katrima ring sisen hidayan pramakawi mogi adi pole genane becek katrima ring sisen hidayan pramakawi katrima ring sisen hidayan pramakawi
Ulun padu kaya Tuai manang semahi Moga si domangku lap de karya lampak itu Aksamo tunong langku Ane nagih sing mepilih wireh dikenehe pamrih Ane campah ketepak ngaya bani nolak pasti kalbenya Yen bergaul di sekala liung ngelahnya mebraya Yen bergaul di niskala budak kala ngupingin kaden betara Jas tunduak memantra konden karuan demenin betara Nesu jadi kesenengan boyo ulian niring pikayunan Apa sejatine tolik muda beratene jani alih Mekejang orang man pewisik ajaknya mepayu saling dengki Kuno belok ke walus rado lampak lah Mungkin suwe kelawam baki Mangke wenang itu menadi jan pangoy maniku Mengaran sang sangkul putih Yen bergaul di sekala liung ngelahnya mebraya Yen bergaul di niskala budak kala ngupingin kaden betara Jas tunduak memantra konden karuan demenin betara Nesu jadi kesenengan boyo ulian miring pikayunan Apa sejatine tolik muda beratene jani alih Mekejang orang man pewisik ajaknya mepayu saling dengki Jas tunduak memantra konden karuan demenin betara Nesu jadi kesenengan boyo ulian miring pikayunan Apa sejatine tolik muda beratene jani alih Mekejang orang man pewisik ajaknya mepayu saling dengki Sugilan tuara ento karman iraga demen sing demen tetep terima yen dadi ide mekejang aja suge
Apang tusing ada nak sedih Dua bineda Serta medampingan Ada beten ada neduran Mandene imbang Negelahang jani Titipan ida yang widi Dua karma Arte iraga Yang iraga Demen ngai nang nak bahagia Iraga pasti Milo bahagia Yang nak tuara Sibuk ngitungan jakan ben mani Aneh ngelalebian Iring hitungan dija berbagi Iring mangkin nanam karma Tulungin nak tuara Yen daman ngemangi ide sang yang widi pasti ngicen lebih Yen daman nulungin nak sengalah tabungan iraga nambah tabungan karma aneh melah Astung kara hidup peluang yang demen mata tulung ne tulungin doa ne pasti luang Hang jani titipan ida yang widi dua karma arte iraga yang iraga demen ngai nang nak bahagia iraga pasti milo bahagia yen nak tuara Sibuk ngitungan jakan ben mani Aneh ngelalebian Iring hitungan dija berbagi Iring mangkin nanam karma Tulungin nak tuara Yen daman ngemangi ide sang yang widi pasti ngicen lebih Yen daman nulungin nak sengalah tabungan iraga nambah tabungan karma aneh melah Astung kara hidup peluang yang demen mata tulung ne tulungin doa ne pasti luang
berbagi saking dasar hati lan manahi tulus sareng mapupul sangkaning hati sayang gane mangkin pacang memergi. Pesisir angin ring perbukitan kerasa ngampang kanyele ilang dan kerasa sampun galahi majan ketibane mangkin ring tatujonan Kebata rasa pemargine yak siang uluke puniki dan kerasa ngetelye peninggalane sesak rasa tan sida nyiratan wentene buta dan nyidang nyingakin seurip nih kerasa petang wentene lumpuh dan nyidang memargi sawai-wai telah ring pesirapan wentana ale bagat masa sekolah ya harus magai ngawan tuh keluarga. Duh yang wini punapi puniki, duh yang wini ijening pemargi mando ipon sami memanggil rahayu. Kebatan rasa pemargine yak siang uluke puniki kan kerasa ngetelye peninggalane sesak rasa tan sida nyiratan wentene buta dan nyidang nyingakin seurip nih kerasa petang wentene lumpuh dan nyidang memargi sawai-wai telah ring pesirapan wentana ale bagat masa sekolah ya harus magai ngawan tuh keluarga. Duh yang wini punapi puniki, duh yang wini ijening pemargi mando ipon sami memanggil rahayu.
gegelan Sujati sangat tresnain tiang Nanging rikala tresnan tiange Berbunga-bunga di hatine Ulian pelih tiang abade Ilo megaten tresna Nadi Nejani dadi ampahan Sakit hatin beline ipidan Tresnan beline kapening adi Sejati tua pelarian Ulian beli tu sengi dayang Besikan tresnan nene malu Tresnane harapan Mejani adi masih milu ninggalen Di subane adi nawang uno tresnan beli Mejani sapi Duinlah sayang beli Kerasetan si teadi Ngampurang dewek beli Nyakitin adi Dadi ampahan Sakit hatin beline ipidan Tresnan beline kapening adi Sujati tua pelarian Ulian beli tu sengi dayang Besikan tresnan nene malu Tresnane harapan Nejani adi masih milu ninggalen Di subane adi nawang uno tresnan beli Nejani sapi Buinlah sayang beli Kerasetan si keadi Ngampurang dewek beli Nyakitin adi Mejani adi masih milu ninggalen Di subang
suarga sukene tanpa wali duka yen niraga meladi mercepada kesangra dening pitong widyadari kone disubane raga mati kone neraka dongos atmane mesiksa yen iraga corah di mercepada durjana dursila aneluh nerang jana kone yen bangke diduma siksa nak nyatwayang nak ngortang nanging tu sing pasti ada nawa ketuturan nanging tu sing ada nak buktian apa nengai raga ne jani merasa bahagia sujatene antum madan suarga kancan nengai lara hidup di mercepada ento masih subamadan neraka tan bina yang kadi anake memitra ngalih demen suargane akebyutan nanging sayang sengko kejani ketara itu lantas nyumung rasa yang neraka dongos atmane mesiksa yen iraga corah di mercepada durjana dursila aneluh nerang jana kone yen bangke diduma siksa nak nyatwayang nak ngortang nanging tu sing pasti ada nawa ketuturan nanging tu sing ada nak buktian apa nengai raga ne jani merasa bahagia sujatene antum madan suarga kancan nengai lara hidup di mercepada ento masih subamadan neraka tan bina yang kadi anake memitra ngalih demen suargane akebyutan nanging sayang sengko kejani ketara itu lantas nyumung rasa yang neraka
melahang malu melajah bangsa kentawan pedang lemah pang tu sing elah pang tu sing campa pang tu sing paling carleak ojog lemah sing nawang kangin kau solahing andangan yu cek cara anak duduk merasa genep nawang sastra adungang malu dadi kelawan dise angtu sing ngajuwere nguncarang japa mantra pang sing ngalih petara nemu kale pang sing ulian pepelajaran anggun ajum-ajumang mekade dadi buduk-budungan pakaiane sarwa poleng apa ngena paling aing saru tetek kelawan sede sing nawang bebedak poleng tuturne paling aing apa ngena paling wanin bani negat di pengulung sede ngundang sekala niskala melahan mandra belikat bicara rangsingkan di pesu berduga bani negat di pengulung setre ngundang segala niskala melahan mandra belikat bicara rangsingkan di pesu berduga segenap nawang sastra adungang malu dadi kelawan dise angtu sing ngajuwere nguncarang japa mantra pang sing ngalih petara nemu kale pang sing ulian pepelajaran anggun ajum-ajumang mekade dadi buduk-budungan pakaiane sarwa poleng apa ngena paling aing saru tetek kelawan sede sing nawang bebedak poleng tuturne paling aing apa ngena paling wanin bani negat di pengulung setre ngundang sekala niskala melahan mandra belikat bicara rangsingkan di pesu berduga
di pengulung setre ngundang sekala ni sekala melahan mantra pelikat penjarang singkan di pesugodogan. Dan apa tagih kal belian ulian susu uling arsoplan restoran lo ke salon beli macaki bererongan apa tagih asal bisa gen ngorang nanging ngejani gerik ulian keadaan jiwa dagang meronta besuk dadakan mobil nepidan sai-sainya bewisatawan jani meririk di jalan ngabedagangan ipi dan sing taen tuyo janinya ajak medagang telu desebet lu nak mekejang padu bidan nyetil megai di kantoran jani dekil uyak meabian demes sesalan dua pangidang bertahan madaknya ekonomi nebuin normal lan ke salon pulang buin perawatan. Nanging jani gerik ulian keadaan jiwa dagang meronta pesuk dadakan mobil nepidan sai-sainya bewisatawan jani meririk di jalan ngabedagangan ipi dan sing taen tuyo janinya ajak medagang telu desebet lu nak ngekejang padu bidan nyetil megai di kantoran jani dekil uyak meabian demes sesalan dua pangidang bertahan madaknya ekonomi nebuin normal lan ke salon pulang buin perawatan ipi dan sing taen tuyo janinya ajak medagang telu desebet lu nak ngekejang padu bidan nyetil megai di kantoran jani dekil uyak meabian demes sesalan dua pangidang bertahan madaknya ekonomi nebuin normal
jalan ke salon pulang buin perawatan.